Awero Weekendi. Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nuntu bakona kanya kugwatanira nao nikiri weru weekendi thaa 3 bitagwa ntinyari kenywa jane jamoja tukwanganiritio tukubana aru akiri nteto chito Yara tu kudhurani akiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Njema kumegembe kuririra Kyoto nyuma mutana wako gimarua kairene gikundi kia nthuki. MCA wa Kithimu enda ithile kuria thirikari kuthangikira wambabu wa ndithi aburabu kuoneka Jameru. Abunge ba Kenya Kwanza Dan Kele Mpuru na Taitumu kuga gutenkanja raisu twagatinda kethurano ne kijitega 2027. Kevana mutuma wekira wirane bwo gutigira na kuthiria mathina Jamira ari wathanine bwawe. Mwananiri wa mathithio tukubona arwa ni Purity Richard tukanjiria ntito chetu gavana mutuma na ariri TMP thukiro cha maitha na wambabu wa ndithi buria abonekete guchokera Jameru akiare ugite kwa meri 8 iria ethiritwe arigitine gutionekete MP thukiro iji iria ikuoneka gavana mutuma nekirite kirore kuragwa kwa antubana ni maitha jaja na magana ja ndithi kuiwada ugite na ndibagatima minister wokaria mwandene kienda betia kuriwa na kinya kurikizwa ukaria kairente riu. Gavana wa Meru Reverend Isaac Mutimana na chimiriti na kwithwa kimenyeria mandu ja mpithukiro ja wamba ina chiambite kuonekana kagite kaka akiuntu bwibura bukira kwa meri kathumba na ndika buchokete. Information yera nkoewa ni police commander na county commissioner na general security agencies ne ati kurari na bandits kana amba bakuma Samburu amba zaindi yeana barabara atakire Meru bataki kwambiriria thaa 8 cia muthenya igoro bacoka batakire ingi thaa 10 cia muthenya igoro na mwisho bataki thaa 3 cia utuku muno barabara baratakire rutere rwa Bori na in general kiri the 3 attacks bora antu bathatu na beta na ng'ombe. Kuringana gavana mutuma baugite amana tongiri pa Meru bakinyo bisine minister okaria no kipchumba mrokomen nikenda bakobera mbango renyo ekuthira mandu ja wagagia ndene county Meru. Ne abunge bonde non tutukareti antu ba Meru turi amwe ne tutrimane tuone nere tuwita kuria Mheshimiwa Murkomen ton demand for an operation exercise nekenda community ira ciena ng'ombe cia Meru atori barabe na ng'ombe cietu. Gavana mutuma kiuga kaunti muturi ciena mabisa ba thirikari ni babiri kumenyeka gitagaria ng'ombe iraiwa na nyamu babiri kuthaba kiuga barita nonto na ng'ombe iweta kwina county commissioner community ng'ombe iweta kwina police commander community ng'ombe iweta kwina DCC kwina chiefs na bani maafisa ba thirikari batemenya otwira ng'ombe ire ya zaindi ya ng'ombe maneri ikauma kiri location cia Meru ikakila mianka ya county ya Meru and then boba te kumenya na kwena chief kwena akoroba ntora kwena MCAs kwena bunge na kwena kinya governors ati batwira bate kumenya no rongo tukandemand kwerwa ni na ng'ombe cietu iri tukandemand ng'ombe cietu ichoke amuna bubu agwa gukinyite nandi no mwanka thirikari ithwe gitegera antu bara bathe baigiri ng'ombe kinya ukombekana bakethwa bakiriwa
na tukademand kinya ng'ombe ira iweta ikare ochoka. Thirikari ya Kenya ni ngui ya national government ire tongeretwe ni His Excellency the President kuhakikisha kwina compensation kana kwina kuria arimi bara ng'ombe siji na ikare ochoka na turiuria kinya ira siji historically ira cheiji kwambiriria tene. Gavana Mutuma akire mutongeria mugongo na munini wawe ona kinya kithira ibakuba kwa tambaru ke siasa kaunti ya Meru etuwiri gutumika ni kaunti ya Turi kwenyangwa na njira wamba. Ndirenda kuira thirikari yetu ire tongeretwe ni President wetu William Samoei Ruto na Deputy President Kindiki na apparatus cionthe cia security ndebere tutetekeria Meru iendelea gukinyangwa, tutetekeria Meru iendelea kwa ni ATM ya kuwithdraw pesa rira communities bangi ingi cienda, tutetekeria Meru antu borawa na tutetekeria utonga bwetu buchethwa na buturea Meru tukendelea kuira thirikari yetu ira nene ira tuku support muno, that even as we give them political support na bone baite ngugi yao nikenda Ameru batacoke kirirone kira twari. Muthuri Muriuki Weru Weekend Mutirijo Kangangi. MCA ward ya Kithiure nowe mutongere wa bara kaindene ya mbunge county ya Meru Mwenda Ithele augite gutiumbika na ndibeta na mbere kugika thirikari onde akariba Meru betite na mbere na gutigwa bari nkya kumania na wambabo wa ndithia ni maitha no retere suto munini wawe na kinya minister wokaria bwandene no bongane bo thirikari cha matura gukira kumatorone na kuthiria buru thina eje na mbunge Dan Kile nonekete kuorota komanda umweru wa borithi uria areti Meru akiuga kuma kuretwa Meru wambabubu ni bonekete kuongereka. John Thiga atumenyithia. Umania na mbithukiro cia maitha irikarikite ntere ciegembe na kinya ndonda cetigania muthenya wegoro na gakinyo tugo bagukire munthi na gutiga antu bathatu bari baurage na bange kathumba gutiga baguraritwe bunene na arandithia nkurukia magana mana ciumbite kwigua ikioro na cimaitha mama indi mubunge wa ntere ciegembe Central Dan Kile ura ikuma wake kumbite ko kiringika bunene na bumirite kumeneria police commander wa Imbia County Meru no Patrick Robodia uragua kuma kuyairo wambo bomba kuobo kiongereka bunene Meru na batirite kwigua akithamwa na mpwe bura kumbikika kurigana na thine atwonetwe ni amba bang'ombe bakwiya bakorwa antu betu bathatu antu kithumba iba umizi ng'ombe ciwita cionthe ko mantu iba menyereria maumu na tukwa thirikari na tutekuromba no ntu ni akietu kwa usalama na tukira waziri wa usalama no kire no ntu kumama kwa mama tukoro wa kila siku tutewitegeria county commander wa polisi uri Meru County na county commander wa polisi ule county ni Musamburu na Muturukana na Samburu na Turukana wao tuia kwa hiyo tugwa badi tukwetu immediately tuletero antu bate bausika ba Samburu ka Turukana tuletero kabila ingi na ndire twala Munjaluo Meru County kola ina afadhali na no kuona mieri ile thatu ethiri kule tutegone usalama miario igweto mbaru ni MC wa kuma wondi ya Kithinwe Mwenda Ithile uragua kinyiba kurigara bare ta Meru thirikari be megwata mbaru yambio kaya kuigua antu na bakuthina mbere na kuragwa no tie uba kona bagitetheka na reo lo arare au tutira na such incidences beto replace ra county commander ilo to that when incidences cha wamba bongombe so tukwenda kinyawa answer up tukwenda this county police commander answer up onto tutemeana da ngombe cyane itareya na itare kurare na olo gavana bo atanirite turona security kwanda kuandreza CS Mulcom na kinya president William Ruto na deputy president tukaona MPs na obange tukaona bakidulunga bakikarakirika dondo kuria thirikari kya duro kabyo tukariantu bayo tumeasa thirikari butete rabu support na antu bakwire kethe bukwenda tubabu support ndene Meru County irindu sobo minimum ingira tumbo bwa anera mo bakwana ndi Mwenda Ithile itwe thirikari nitukarie tona antu betu baokarume ankene tona ng'ombe chetu chiese kena tumba kwa thirikari to mikari lakini ya thirikari tikaria antu bayo ri thirikari to mikari tureterani tutumio karia thirikari antu baikuya
no mwankethe kuma thirikari neu Ameru tume thirikari neu kethire tutukaria kire rutero aketacira kagwiri ora no mwa bara bakomerera matagitekia mubunge Nterech Tigana isi na rombeta tongere baba thuretwo bubu ora kia mheshimiwa ora niwe athuri Dene Tigani East and the West Kinyabo ba come out clearly. This is actually their responsibility. Nunto these are the sitting MPs. Igembe Central bakonde muntubu na Kinyaba to a solution. Na batu ile what should be done. So wananchi babo eterete na Kinyabo around kindly come up ubatevie. Ki reporter ndo cha weru kuma Nterech Tigania betawa John Thega. Njema kuma Nterech Egembe South Netigina muthuro Jumukatha nyuma ya mwana wao kwerekana kugimarua miaka 7 mithiru kugimarua kaire ni gikundi kimwe kia untwira mwana uju na Rachel Samson Mureithi arekana gutano na njira ya kanisa miaka 7 thiri ndi na kurukirite untubo kaire na njira ya untwira muthako uju arekana ati akurukirite untubo nyuma ya kwerekana kuthanga nthakaiji na ndinje yethirwa iri kumugimaria kaire taura Dennis Mugenda agutwira ni ati na ndinjeje ni kuramba utethio bakiwa gutibu baratethwa kinya nyuma ya kuringa ripoti koborethe imwe kuruntigwa nkatha na karibaki go ibario akristo bari na kiebagi kinene ikiraba kwathiri muthaka wao aratanirwe rajairi ni mutongeri umwe wa ntuki agintwire untu akurikana rathithiru nyuma ya kumwanda akuthanga ntuki na au niro baramugwatire na kumutana ringi na gukimenyekana gimutane atani mianga 7 ithiri na njira ya gikanisa atano ringi ni mutana ndapta ni Naftale mbutia moyokia eta mutana raele nandamu na tureto na tu Kristo na beta bauka kianda mushie tuwa mono na tani yele bito Pastor Mwira kuma kiegoi woni miaka hiyo mwana wa taniro aina miaka daia na miaka 7 kuma rio tano na ini ndamwete ndi baba wawe nyumba na twaria no mwankanti ciawe ciathira mwankati athogia kinya kiawe aturiru di Kristo eru arene ndikandiari ati mutano mbutio wetwa Naftali kana mauta uro wisegene mno ya mauta ati nawa tete mutano ringi Mureithi eto mutana ringi ndendegira nkuromba buru tutetherwe ni thirikari antu ne antu baiba menyeretie muno ya mainge kuthirete ni barabatani batani kanisa kenda bonekana bo nibo bakuwa ni untu bakuromba thirikari kujukitagarira mpui tontu kinya nyuma ya kuringa riboti ntukiu ni urite na muthaka ou na tikumenyekana ina baramuikirie ni parendi ndiari sana kuinkwenda muntu uyo wetwa mutano mputi uyo eye awatu uyo mauta elese bweya imutani uruko uratandira mwana yele tumne mutani no kienda yigirwa atua tetu yiciumirite ondire gukurikano ni kwithiritwe gukujirwa nsogothano gatigatiga ntano segintwire tacio se Kimiru kana cia gitene na cia Kinandi tacio se gikanisa kana sibitari untu bugwitia bucwiri ntaira na kanisa eteyo ni Kimiru mege ukireta nkoroki ya kanisa ende Ameru baumbi ne Murungu ne bateya Murungu na Kimiru na kyo geteya Murungu na geteya kanisa Dennis Mugendi Weru Wikendi Igembe South County ya Meru. Mubunge Julius Taitumu mpuru wa Buri na Kinyada Nkele ni bonekete kuona ni abo gwita na mbere kurumira thirikari na kwigika Rais Ruto akiaria Nterech Egembe mpuru augite mpumi chethurano binini bia mbere ni kionaniria ati gutenkanja Rais Ruto agachinda kinya kithurano ge 27 ugambi buria bugwatiri ni mubunge Dan Kere uria augite uria hukathite urutingugi bwa Rais Ruto na nombeta kwithirwa akiuga nagunite akenya bonene. Nicholas Chabare atumenyithia nkuruke tuatiranie na shida tuatiranie na ya 2027
no to dai ko mechani to atire to itesere ko kapurikira ki Ochamba aboraboreketie na kuthongira akiri atongoria ni ati thirikari ya Daktari William Ruto ikathi na mbere na kwatha akinya mwanka wa 2027 bakiuga kithurano okira kirathiete na mbere kinini itayari kionaniritie ati thirikari ino yina urito na rutere rurega na thirikari ikaru kuthi na mbere na utambia ndeto itaena muriki na no bagachindwo bwa bachindiro kirithurano bibi utongeria ikuonania kuinyiria onjore Jesu inyirie kedomba utete ya tubange humility na kwethera we na humanity ukethera ukethogana ya mantu yantu kile ndio kia muhimu sana kwa tutazo turendi miongoni tukua akachagua orembi akachagua ibia kareta nda inasha kama bana mko yeteke na ekonusu nondo yangu kirenya ino ina wata bombarengi na tayari kwa mko yeteke nyanda astire tere dada está setu ile hadi wale TBC so kwa ndio hakuna mpango baada tukiandika ni utoba kama ngombere ineja kwa mbele kibageni kile igurano bibirathithagua bia mbere no na biu bingi iraumire timu ijiri timu imwe ngoja kidogo timu imwe nira tuweta timu maendeleo timu ndio timu maendeleo itongeretwe ni William Ruto ai president na deputy president ai professor Kithure ndio timu maendeleo niringirorwe tukoromire timu enge yegweteringirorwe timu matusi timu kabira na timu chuki netongeretwe nure wari deputy president noro tuchoka gairi na Kenya barathurire timu maendeleo sisi uchumi wa nchi yetu number 1 ni makatema alafu asabu wewe mko na mtaka nitore mnasema kwamba mnataka uongozi ni kuchafua watu wetu ya kwamba mtaka nitore tulikupatia uongozi ukawa minister wa agriculture pale airport wa saizi wale wanaumia huko ni sisi kwa sababu ile grupu iko airport na Somali ni grupu yako na wakati umefika wa mkoloni wa Afrika ngozi nyeusi mtaka nitore na grupu yake waende nenda kwa tele aina kiama chao ndo DCP awe namba 1 ndendo mwira atele mtaka nitore oteko ongoza nyako opaulu teka kuongozenya kivomo teka kuongozenya maendeleo ile msiyoku utaongoza hiyo Paulo mtaka nitore baba sasa kuyekweko ingururi wa wale kwa kone kia refata na wandesa niwe na sister kadidwa barabara kama KK Andrew State refata barabara mulingene mwangula refata ini na mbele kwa desia ne kone mingera se fatani kwa jua majelis ndio kwa nela na ndio ufando kwa siasa ndio ufando kama huku na au ni tendika diga ile mbele la kwa ndio kwa assurance ni kale tisindika na wende kwa lege ndio kwa ndio mara hapa sio ukiuga 3 times umenya boruga from an informed point of view Nkoroki bakiuria antu ibathi na mbere kumenyera ana nikenda mugongo wa ntugo ya ru withira uri mwega hapo mtu atende mshahidi wa wewe atwala tuadili wewe na twana kitu toyamu lakini tutaa kinyato ka investigate thomo atia ndegoro yego ekara behind neke nonto no mwanka torwe na vices iria chikwa impeachment kira na beto bebe ya nambere number 1 teenage pregnancy na bochoka bo stop child labor nekenda mugongo wetu nyukura hito ekoro tukajana wetu kikyo kero mara bajakwa bo ngena bo iboto tu bare aroma naka ndo asia musie na nte kwenda kuga aroma nibo barwaga kintu koi yake wewe tema kobu leo raru kwa ku kanto muka aroma to morome akweta wewe wekea ugo tu wo wegagia utento moromo enyombe lai mantu ya duma nyake to moromo ereko Kumantunana Gebe North Beton Class Chabare
Tena mbere kurumira ntuto chetu twachokera ni mawani jaro tere regani aro Daktari Fred Matiang'i na Justin Muturi gururia ithurano binini birabira kurukire ni nyuma kaita gate kuraja okebebe mutambo. Dhongo mesilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Raina Mabati ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI na nawi gorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana kitengela kana kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Raino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Gatiga ntura cietu na ramajani jari magwa o kibura kiri na rogono rwakyo aja yetu sako itutikitie gukinyanire kiroto giaku na gukwa kanya gake gakagukiria urimi bwaku turi na loan champwe interest rate ite gukwinyiria na njira imbuthu cia kurea no ujukie loan ro igitarira aja ukarea na miaka na utikugitwa mbeca cia mweri no urombe bisi kana emergency na majani jaku no ukarea na mwaka bonus advance ugetaira bonus payout kana kinyawi gwatire chap itina garanta ya kugutethia guketha majani jaku yetu sako ni gukiria arimi gukiria iroto nonturia majani jaku jakuraga ruju rwaku no urukuraga ni untu bwante tonkuruki turiongera rwangine ro tururero ya kwinagwe kana uturingire thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Feel the pure, unfiltered power of football on StarTimes. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the StarTimes app to never miss a match, even when you are on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Ai, huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto kisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si
extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Ji Nice na Nice Extra Premium. We gonna take it to the... I'm not wearing any underwear. Hii aisle mzima ni ya single moms. Unaona dema ko pale? Ni single mom. You thought that's styling. It looks like you use a flattening iron on your ass instead of your hair. How dare she cheat on me? I mean, are you my mom? Wow. Are you okay? Yeah. The way you're looking at me, it should come with a warning label. One that I can peel off. I mean, there are all types of shorts, back short, front short. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. What I need is action. Bwega igweta na mbere kurumira ntitochi tutugichokero ore wari minister wo Kariano obangania bwa thirikari kiri thirikari ndure Rais Uhuru Kenyatta nora nandi kwenda gitike Rais Daktari Fred Matiang'i noro tete thirikari nontu bwa ithurano binini bithiru Matiang'i akiari ugete thirikari ni bethira bagitumira inya yao butiagiri na kinya gutumira mbecha cha mwingi gwitithia na mbere kampeni nontu brabo gwati mbaruni Justin Muturia. Atongoria a mwena wa uregani ni marutite mavitia mwena wa thirikari ni undu wa gutumira mbia nae gutigirira ati ateti a mwena wa thirikari ni mathurwo thiini wa iturwa ngurani thiini wa kithurano kinini kivituku. Matongoritwe ni Fred Matiang'i marauga utongoria uria wekuo riu niguo uravitithia a Kenya na no nginya ucenjwe thiini wa kithurano kinene giuku. There's nothing wrong with our country. The challenge we have now is because we have bad leaders. That's the challenge. And we will overcome this challenge. Keep hope alive. Let's keep together. Na tukae pamoja, tusigawanywe. Mtu asikwambie eti wewe ni Mbeere North, huyu nini sijui Nyamira. We are one people. Alafu tupangane, tuone kuhakikisha kwamba hii one term sio kusema. It's executed and it actually becomes a reality. Ni marathi na mbere kuga mbia iria iratumirwo thiini wa kampeni ino ni ingiratumirwo thiini wa mirandi ngurani ya uthii wa na mbere ithenya ria guciananga. Blatant violation of not just the laws governing elections, but the supreme law of the land, the Constitution. Why would the Constitution provide that voting shall be by secret ballot, and nobody wants to follow that? I'm not giving evidence because that will come in the appropriate forum. Yeah, we will be providing that evidence. Mwenari wake Justin Muturi uria ni mwene giti wa kiama kia DP akiuga mari na wira wa wei wa kura thiini wa gicigo mbuge kia Mbeere Iguru na ni magokora makithii igoti-ri kuregana na maumirira mau. Umeona vifaru hapa kuja kupigana kutafuta kiti ya mbunge. 600 million has been spent kutafuta kiti ya MP. 600 million. In normal circumstances, au nimeomba kura, we spend Karemba hoteli wanatumia kama milioni 10 kutafuta kiti ya constituency. 600 million means 60 members of parliament. Ile pesa imetumika hapa mbele. Kiti ya MCA ilikuwa inatafuta na chopa 6. Kiti ya MCA tukapiga hesabu tukasema ile pesa ilitumika katika ward yetu ya Nyasio. Kama rais angekuwa na huruma angelipia kila mtu pesa ya SHA wale wanakaa Nyasio mwaka mzima, lakini hiyo pesa ilitumiwa kupea wananchi ati ndio washinde.
kiti ya MCA. Mariti miario ino mari mwena akanywa mbora thiini wa mathiko ma Penina Ciambogo uria ni ng'ina wa Senator Lenny Kivuti. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gavana Mutumanto Ethinkia, Senator Kathuri Murungi, Minister ba thirikari ya County MCs na maabisa kathumba ba thirikari ya Meru ni bakinyite ntere cia thiruga itigembe akiaria Gavana Mutumane ekirite wira nebo kuthangikira mathina jamira njira jonekete kurumira bu kadha kimira giki Marion Karugi gatumenyithie nkuruke. Gavana wa Meru Mutumanto Ethingia bawatanirite na Senator wa Meru Kathuri Murungi, MCs Kathumba na atongeria bangi babaingi ni baukinyite ntere cia kiraone athiruga iti kuthikiria kiriro kia kari. Ara siasa cia kimira kia mira cionanite kuata mwanki Onimbe imotumareka ukuma miraene mirae tiukuma wa mundu achoka. Kwa tutonete mirae kia rwanto atongeria beto. Tutonete tokia udale ntore maindato. Na toka wana umeteni. Na kauma. Oninda uwa mirane okethera ne kathirania na mutuma. Ndirenda ukuma nembete metete. Mirande kwembe umete miraene nderina mira ngagomezwa na mira ngauranirwa na mira into mirande imira oni kamekera nore gukoro kwa mira. Gavana Mutuma na Senator Kathuri bakionania kwithira bari na urumwe kurutanira ngwe muno kuthethera kimera ki neto gobwethia sheria yokaria kimera geto kia mira netore yere komenya batweka twe bamera kwe na baraba konywa ndamu ya momero bagekera meta cha merake batwe ngoye tone kore merakela nego anda kela nego ringira kela ndawa leo kaja na inyato atemerwa kela ene nego twa tore ntongi togaeta toka na kamera gotone batwe twa totena gento kwe antobote de kanamera mero akethira umambero mba kutodura tongeria Meru Gavana Mutumana okuera discussions nato didetia kuma kwa president na kwa nege kinya na ambassador wa Somalia, ambassador wa Somalia Kenya, tunaongea na yeye, tunaongea na rais. Ni lazima number 1 tumeanka era yetu era utuekene kwa tanangani zaidi. Number 2 era tuongero volume ile ya kuita na wale Mogadishu na Somalia. Kwa wewe tena kidogo na mimi naunga mkono ile sheria inaunga na county assembly na ninaona Nairobi Senate niko dhidi sheria ya kuitambira kategoria na kanda yake ile ya dawa ya kulevya. Rwaria rwa Kathuri rwa ngwataniro yawe na Gavana Mutuma ariwa nikenda bomba ukiria Meru muno kuthakia kikuma thirikari nenene ukangwata njara nkothia temera yetu na Kathuri ukatoa njara toina seneta Inaenda ugabandu ni watu na gavana historically Kenya 47 counties wote seneta na gavana babate na unaru kinomo lakini wande watu na mutano my brother kote vya Meru kote vya Vero watoto kangeria kugania kukukuku toerwaga utego tukombote dia na kiongo utetembi Nkiripotera Weru weekend kumembe Betao Marion Karugi wa Naftali. Narua musafara jua Green Life ni jukinyite ntere chia tigania na egembe arimi bakiona kanyaga kega kwa mukira mataro gukoni otumiri wa ndawa chia kambuni eje ya Green Life. Morgan Weti atumenyithie nkuruke. Nikanda ukaga utetheria kimera giaku gia karantu to itonete mbura karito nako optimizer Ntuku ya naru musafara jwa kampuni ya Green Life bagwatanite na Weru TV na Weru FM ijutonyete ntuku ya kenda musafara juju ijukinyete ntere chianchiru kianjai mikinduri kiguchwa kimongoro na maua kethera wena kiuria kionthe kia urimi imunde itujite gucokeria kire arimi barabare magan mboco ndengo na miciri twina ndawa ya kurimira interview bionthe na nio ndawa ira tuwita Betanglan top kethera otimenya kuga Betanglan
wathiara gwa Kairo wathi mau Hilltop ithu mwire ndenda ndawa ire gwitwa Mbeta tauga ni Mbeta indawa ya kurimira mung'ao ndengo na muciri Mbeta eno kana Mbeta Grantop twethima music 50 ake kire kibwiriri kionthe kira ugutumira Green Life ibatumirite ntaira kathumba ira bari nacio cia thina mwanya mwanya chaimera thaino gutikura arimi baba ingi bakuria nontu gutikura na kimera kiringo mwathu gikambiria kungonta kana gikambiria kumamira nontu tie mbura ibukona gintu ta giku twina ndawa ya kuriukia kimera iku giaku 1221 na gikaomba gwetera mbura ntugu enu ingi ndawa eno twimita optimizer tauga ni optimizer fertilizer organic ya kurigiria kimera giaku gitikaewe mwathu optimizer eno tuthimaga music 10 yake tuthima music gana 10 kire arimi bara nabo barimite mpempe kana moya baba masendi eno ya gaiti kwina gintu gisumbura muno mundani tugitaga foramigom kana kigunyo kiria kirijaga mpembe are iguru na kingi twitaga cutworms bibire ya mpembe na arungu mpembe kambiria guthungira muthetuni. Morgan Muti, Weru TV, Meru. Utheru ni onto bata mono kienda gukinyira utheru bo kwina bata muntu kuthambana na ndi bagitumi tukuthamba kindi ni utheru bwa tauru ira gutumira tukubonarwa ni tugutarirwa mithemba ya tauru ire muntu abatire kuthwe nacio kienda gutigira akuthera bururu. Mikarire na arua ni akiuria kimwe itauru ingana wetheragwa wina cio riria ukwiria ithirwa ukigeria buru kwithirwa wina face towel na kwithirwa wina tauru mwiri na kwithirwa wina tauru maguru no ugure gatauru kanini gaguciangura uthio wathiri kwiria riria wi bathroom ya kogeta face towel na withirwa wina tauru ingi kwangura mwiri junthe na kinya ya biara kana maguru riria wethirwa ukithiri kwiria ugatumira tauru iria wiririe ni mwiri junthe kiri uthio kana utumira iria wiriria yo mwiri junthe ukiangura kiri biara be maguru nuntu no withirwa wina tote maguru ukethirwa ugichiangura mwiri na kinya ukagwatithia na unange fango no ukethirwa kiajwa mono kirera gietu tukikimenyere kithirwa kina tauru mwanya tukangura kirera gietu na tauru mwiri kinya kio. Nyuma yangu chene cheka gitaga karaja na ndio kiri ni bonekete gucokera ndene kanisa Methodist bobojanete no tari bwatongere babero bautongeria bwa kanisa ijare amona Bishop Mweru rana nde unenkerithigo ya gwetithia na mbere kanisa eje nange na kuru Rais William Ruto na kinyite kaunti ya Garissa na retete na mbere na kuruguria mirandi mwanya iriyo wakibwa nyomba cha wagurija nthiguru nithuranirete report eje. Rais William Ruto na kinyite ntere chejera kaunti ya Garissa na ararugurite muradi jwa affordable housing. Mwanzo wa kujengwa kwa nyumba hizi za bei nafuu zitakazo wafaidi wakazi wa hapa. Arachokete akinya skuru ne Yusuf Haji Girls Secondary School na kuruguria mwako kujukia kanya na aritona kinya kubanenkera bus ya kuudhia ngendo chiao. Atapata kuzungumza na wanafunzi. President ugete thirikari yawe titigampio ne Northeastern tawara kujiria ukabere. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma katika maendeleo ambayo tunaendesha. Ya barabara, ya stima, affordable housing, ya masoko na ile kazi yote ambayo tuko nayo. Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze watu wa sehemu hii. Nyuma pale ilisemekana this is a low potential area. But I want to assure you, in the program that we have, in the development of water harvesting and storage infrastructure that I have committed myself to,
And I am very clear that the 50 mega dams, there are 1,000 other dams that we are going to build is for purposes of harvesting water, storing water, and turning the northern Kenya from a low potential area to a high potential area. Biu mwaru wa kanisa ya Methodist Dr. John Maromba ne kitagikaro na andiki ba nteto ke wamano ke nkuyukia kanya kamwanya kuleta nkethi cia conference yetu ke athikiri betu na ke amemba ba kanisa yetu ya Methodist na Kenya yonthe agichokia nkatho nontu bwa kwewa gitio ya gutongeria kanisa eje kuingukia kanya kaka uchokeria delegates betu nkatho nontu bwa imani ira boretherete bweni ona uni na kwithira iborendere kumbethia mutongeria wenu na mutongeria wa kanisa yonthe na njira ya mpakura inyingi akiuga ni banjirite guchokia ruje mukaro na batu twe kanisa itukwenda kuwa nende kanisa yetu ina mwerekera yo mweru nontu ituthurite atongeria betu bonthe kanisa yetu executive tutongera shwa ni conference secretary ura withaira ai mutethia wa presiding bishop na wenwe Reverend Dr. Stephen Tere Nicholas Tere ura nende kumanende nwe conference secretary na rina mankumera yurite gachokera kanisa neje gukurukira utongeria bwawe tukiambiriria utongeria bwitu kwenda kuwa tugatongeria na njira ya integrity kana kwithira turi antu ba betio na ninde president bishop dawanka atongeria timu eye na ndi team leader wa utongeria kanisa yetu ndi team leader nabo twitanirite nabo kiwiti na mbere ba kanisa yetu bugwetera nandi ni kuona kithira mpangara tano na nkuchenyo kanseneje igakinya muthia Kevana mutumanto ithinkia na banganite gikaro kia kunenkanira amwe kwa barabonde barari machindano ne jamichethe ya kasa irera jamiru ni mamra jara jawo kenanira na jajarete mwatongeria kumakona chionde chia nthiguru ya Kenya bagikumbwira muthia ja machindano jaja jamichethe je Iza tunayo aja nyuma nira tuita Gara Nights area governor Isaac Mochumo mbite coast yaza jayo climax Kasa Games. Daira tuina mechetho kuthire kwina tension inyingi nonto competition mara inyaba moba kedora na kire mechetho ere hapa na pale lakini daira tuijagaza Gara Night muthia ni otochoka na area na anto na emotions ire ikomba kwina ma anto ba moteri kire irio kire accommodation kire transport anto ba boda marefaris anto barabara coordinator maskuru mara viene toratumaira babondo totrona ganto kawe. I wish you could come back to Meru soon again. Meru's been best, it's been home for us. For the last 2 months, we've been always here every week, every month. But this one, the finals were good. The beginning of the games was okay. Everything, no incident at all. Meru, you're the best. Na antuba kuringa na bora pa otwera iparawirerwe ni Meru muno ipa otwera mwankaribu otere games ciathithika ithongoma ya ithongomete Meru no ntuthai antu betu bateno bua bura baretha baina buo no ntu mbere antu barakira kinya kwirikana ni ba Meru lakini thai no ntu bokiri bura ngavana wetu aretete ito kuona mantu ya kuendelea bwea itombete ocia mantu amainge muno na team Meru itombere kushinda ke folk song store number 3 ke pool store number 2 football twetire monka quarters na discipline nyinyi ye muno ya tora participate so Meru itombete kuona some trophies
Muthejo antisona njira ndi kuibwega nuntu bakona kanya kugwatanira nao ni tusemania kaire ntukarujukire weru tha mugonja kwendero tukubobwega bitagwantinyari kinyo monanire mathithio ni Purity Richard nyuma ya kaita gate kuraja ni mubango jogwa tukanga imoko moko masuje cha FM ureteri ni Stella Karimi County.